Eucharist bakoy. Ko himen ko para bai ha utray Jesus Christ. Kajimpule mindakasni ki kadau yani kawe kapang kabakongsan. Siapang kajimpen sele jong umen siam bakui. Habadan kajimpen sele jong umen siam bakui. Kalong kadak kasing jong kajindon jongo balai hangi. Balenga ongkum ni. Habau jisu don kajimpen sele jong umen siam bakui. Ulas tang manle ya kamon jongo balai upah. But kibripa kim shimlas ngawutu ya kajindon jongo balai hahu. Kim shimla yo I ya ublay hahu. But ni yosngo kaju shi kaju kajinkeli na kiju. Hato une ude ukun jongo Joseph but ka Maria. But habadon kajimpen sle jongo men siyam bakoi ulale ki kampala. Ulale bon ki kam kabala kta ye kajingim jongi beri. Ula karen bon ki kting kabala penim ye ki beri. Namar bale namar kajindon jongo blay hahu. Ula longu blay badula yoru ya kajimpen sle jongo mensiam bakui halo jongo. Minda ngin sa prasyamban sngotu ya kaneka pang kam shushu. Haka bang ni pe naka jimpule beningko. Ni usno ayu naka jimpule beningko naka kitaba ningko jongis im. Siapang u Elijah. Unang ya tulupa ubakraw jonga jutambaring ulang u Elijah. Minda ni usno ya kabinda bala pule u Elijah ula petri ula pet ya pet im nakamat u Ahab usim bar ula petri yala de ha krikenja balay kadon gada ladangin pule shua ya gane kabinda jonga jim pule ginsanang yui ba u Elijah ula Yakob badu Ahab kam dame ba katanga jongu ba kinongya tulupa jongka nongya tulupa jong ka blaitau bal badula penia sauspa sanpongo kinongya tulupa jongu bal bad ka Jezreel katanga jongu Ahab kala dam kala beta bad kala smai bakan penyap no iau Elijah hakaju kadur baula penyap ia sauspa sanpo ngot kinong ya tulupa jong kiblay ban blay tau ban bad haba ula yusno u Elijah ula pejingai lese don gibri kikli kat une ubriu kat une nong ya tulupa ubadon sisha kabor kaba ublay ula peni ya kadakashin balay udon kamban pejingai udah ben yang scam pada Yakob yang ya ke Jezreel kajingur jong kaneka jingpet kalong ublay ukwaban kikai ya kipad Israel ni don kamban pejingai naka partay ni don kamban penyakalan naka buis niyo jangga partay bandub roy ha ka jimpen sole jong men siam bakoi hau Elijah kadon ke jimpen sole jong men siam bakoi hapo ke jingalam jong men siam bakoi uble ula yalam no yau Elijah na jingai na ka jimma kaya ka jimma hanne ka Jezreel ka yankum ka dakashin janga jingsini janga partay bad uble ukwa ban yada ya kaneka jimma baro na ka jingim jongi haba ka Jezebel kalakwa ban buisniu Persya yawu Elijah bon si haka jingim jogi don bon ki Jezebel ki apta ban pendinya ni ki Jezebel ki apta ban penshoya ni ki Jezebel ki apta ban peniap yani warna da mangi don ki jimpen sule don bon ki beri ki kwa ban kawang mau yani bahad kaktino bala ka hikay kumno yada ya ka jimpen sule uble unsa art uble unsa le ya ka badan kam haka por jongo
Henry tat hadu ubele udang pentre kam tolong kibagusia. Wad nomong bangalong padon jimpensle nganle kat bangamon snap shua ya ubele. USG Elijah ula pejingai naga Jezebel banyada naga jingiap kenamba kabor jumo balekan pau haki Israel jumudur lada u Elijah u yang hangdo baga Jezebel kawan ban peniap lembaga sipai jongka te kipai Israel ki ongkomno minin kasni u Elijah ula le ki kambala mindagasni ula yaptik kumba kiap iaki nongya tulepa ban kibruki numdon kano ke jinghe te ublek un ag hakapor babia saupos ni saupome u Elijah ulayai rengkat bakabor kaba ublek ula ai lemba u angel jongu bar ula u angel ula wandra upu balasang halru mau ba ula bam nangda ulayai saupos ni saupome kane kalong gadak kashin jongka Eucharist bakui upu balawan hiana baning kane kalong gadak kashin jingdon jongo bale haka jingum jongo jongo Elijah namar ula kongo ya ubale yaki ba kongo ya ubale kimdon kamban kusulai shu yai rengka bado bale shu shashkor ya kaba ubale upu aban pasiao badu black un sepen kadang kat kum ka jingdon kam jong kane kalong ka jingi kai kabangidang yo naka jing pule beningko kabamut ya ke bala pensle u black unam ina hatong ilong ke bala yo jing pensle hatong idon hangi ya ke jing pensle hoy pigi gina pidon em ya ke jing pensle pigi kon samla pidon ne ya me ke jing pensle jong men sim bakui Pigi longgo pa hato pidon jimpensle hoy ni baro ki kristan ni don ki jimpensle yang ikiling do bakirinium ni don ki jimpensle arsha nama ngila yo ya ke jimpen kandang bia pipan pila yo ya ke jimpensle kaba pila yo pidia ya ka baptisma ya ka sakramen jimpenske Wanminta ni baro ki bashimanda ya kane ke Eucharist bakuin ngilong ki buryo badon ka jimpensle kane ka de ka kamaram jangi iwei paiwei banyada ya kane ke jimpensle nakaban pinjot nakaban pindu ni deban sumarba ya ke jimpensle kaba uble ula benshit halo jangi ya kata ke inyusno naka jimpule nagashiti mo Paulus bakoy siya Ephesus kakarana yun wat nung pensnausi ya umensi ang bakoy ubadon hapo jompi wat nung leeye kaba pensnausi ya umensi ang bakoy da kabala shon shap yepi bale ula shon shap yepi da umensi ang bakoy nakabenda ka jinsius pa Nagabenda ka jimpening baleng ilayo pediang ya ka sakramen baptisma nagabenda ka jimpening kalbang ilayo pediang ya ka sakramen de baptisma kane kalong ka dak jong ka jimpening jongi utrayula on nga mut ban penim yepi nga mut ban penker pang yepi na kane ka porte kumba ubulay wala penkarpang yaw Elijah naka Jezebel kadaka shinjong ka jingsunyo kadaka shinjong ka parte yangiru ubulay wala penkarpang ba daka baptisma penkarpang yangi naka jingsunyo jong ka parte naka pop jong ka parte Barminda upawilas bakudong wan nung pensausi yaw tao mensiyang ubadon hapo jongi Hato ni pensau siya umen siyang bakoy. Hangne habang ipuson siya pang umen siyang bakoy di ba dan hapojo ni kaya kabang ideben sa uto. Habaw belay wala siyon siyap iyan niya daw umen siyang bakoy nagabenda ka jimpenim kabamudayo. Kabamud ubelay wala penwandur yani. Ubelay wala taudur yani. Ubelay wala penkatumay yani. Kumba ujisu la ong yawu Nicodemus jingkang arsi lakaya ni haka jinglong do nang da uble pan ula penka pan yangi ha
ha umen siam bakui da umen siam bakui ula shon shap yangi kai ka ba ula shon shap hangi ya ka dur jamu ngidon ka dur jam obalai ngidon ka dur jam jisu ngidon ka dur jam obalai laiwai kane ka long ga jingmut ha ba Paulus bakudong la shon shap yapi ka ba mut ngide bandon ka jinglong jam obalai ha po jangi ladang imdon kane ka jinglong jam obalai ngim la ben snutu ya ka ba kenja mensiam ladang imdon ka dur ka dar jam obalai ngim la ben pepang ya ka kenja mensiam ha ka jingim jangi but mintang yes no na ka gospel haba uji sula on ngalong upu balawan kya na bene ki ju kempat pepang ya kane ki peka yu ki ya yu ha uji su ki ya ubru ki ba ulang ukun jongo Joseph ba ka Maria kim simlala ban yo palat ya ubru ya uble ha uji su kila sakut ha ka jinglong bru jongo Jisu kim sim don bor satia banyo ya ka ba Jisu la on shapanga kinja mensia te kai ka jingma kum kene ki bru ki don ha ka jingma kin sa dono ya ka jinga he bara kin sa long kun ka Jezebel kim la satia banyo ya ka dak ka shin jongo balai kim sim la ban nge ha u balai dan won ki bru ki ba im kumne ha kene ka parte what happened in Catholic guru what happened in kon Catholic dan bon apadeng jogi ni im kumne kalam da pepang ya ka jing trekam jong ben siam bakoi ha ki sacrament let's say don bon ki kon ki ba saudong jogi ni kili jingkeli bale ki Catholic ki pelon ya ka Eucharist bakoi kadon kerpang ayu ha ka Eucharist bakoi ki on ulindo ura upu baduan une ulong ujisu Christ mejo Christ anno don ka me bale kilongi Jezebel kimba dio ka dur jongo bale kimba dio pidiang pura ya ka jinglong jongo men siam bakui hapo jogi ki peit da ki kamat jonga Jezebel ki yosno da ki skor jonga Jezebel ki kren da ki shindur jonga Jezebel ki neki kam kun ka Jezebel ba ki sakut kun ka Jezebel kala kai ka bajia ka Jezebel kala bretno ya ka Jezebel najarang ka ing bad kala ya kane ka longa jimma ya ki brio ki ba bud ya ka mensiam jonga Jezebel don bon gi brio ha kane ka juk ka ba minda ki bud ya ka mensiam jonga Jezebel haka kitab jimpan pau ka kadang kranshai kada pi ke bayim da ka mensiam jonga Jezebel pidon aga jima ni ki Catholic ladang im da ka mensiam jonga Jezebel ni im haka jima bale nim la ben yo ya ka dur jongo bale ni nam penslo si ya mensiam bakoi hapo joni ngin sa pensionir dor ya ka jinglong jango balai hapo jangi ngin sa pensionir dor ya ka jingdon jango Jisu hapo jangi ngin sa pensionir bat penskausi ship pensausi ya umensiam bakui kabamot haba Paulus bakudu on what num pensausi ya umensiam bakui ulang person kumbalong mangi bale unang banyam umensiam bakoi uyam hapo jangi umensiam bakoi udang yam kabang ingop hakapop katnangut napadeng jangi ni ki kon Catholic ni pensausi ya umensiam bakoi ni penjao ya umensiam penjao umat ya umensiam bakoi hato ngilong ki kun ba penjao umat ya umensiam bakoi namar ka jingle pala jongi o Paulus bakuduang wat nung penjao umat ya umensiam bakoi ubadon hapo jongi habang iyong penjao umat ya umensiam bakoi kabamot lada umensiam bakudu yam manobayam ublay upaw yam ublay ukun uyam u Jisu Kristo uyam
Buhon ki kristan hakane ka jukka bamenda ki penja umat ya ubalay ki penja umat ya ujisu ki penja umat ya umensiam bakoy haba pindikian pion banyo penja tai ya ladhe pi penja umat ya umensiam bakoy haba piklem pi penja umat ya umensiam bakoy ya ubalay pi pensionir dor ya ka jingdon jong ubalay haba pi krensnio haba pi tim haba pi dam haba pi betar haba pi kensting haba pi longjaito haba pi top haba pi tamseneng kinabiyit ngidang layu ngidang penja umat ya ubalay penja umat ya Yesu penja umat ya umensiam bakuy kane kalam bama pilaban penja umat ila sa ikit para beriu henre handaro dan jima namaru Paulus bakulong kumno watnom jing wat kine na kibat na ka jingat nod bara na ka jingdom Naka jing kong kong, naka team car, naka jing krentat drong yaki way. Na baro ka jing mut sniu, haba ngingab hakano ka jing sniu kabakum ne kaya ka jing ma. Umen si bakudin yang. Haba pipet yaki paralot, yaki marjan, haba utenga ukren bein kren si. Ia katanga habaki kun kitam senenge kimigi pa habaki ngini pa ki krendong kren bitar bat krensi persyai ki kun piklet ayu piklet ya ka dur jongo balai badon haki piklet ya ka dur jongo balai badon haki kun jambi piklet ya ka dur jongo balai badon hakatanga jambi hautanga jambi Piklan dia ka dur jong balai badan haki marjan marpa jompi pioi tangayu kum ga jasabal tangga dur beriu hangdo Henry kito ki kon ke bala syayalam da umensi yang bakoy kiniyoi ayu pat kiniyoi ya ka dur jong balai hapo ke jingalam jong umensi yang bakoy ladang ngalaban yoi ya ka dur jong balai haki himmen ke para ngan stamban le kunno ngan stamban burom yaki ngan stamban yade baki hake jingkul namar nga yade ba double kumnong yade ba double kabangi wan shei mane ngidem ban ni shongkop ni le riu belai ban ni le kuy chuaban pedian yo Jesu ni le play ki pop te hake ju ka dor kadbang stamban yade baki para brio ni rungi yo yu haki yo ya ubale haki ladang ilaban yoi ya ubelai haki piki kon sambla haba pi peki ki kina para kina kinde ne pi yoi peki ki sambla jompi pinum yoi shu ya ka do jongki pin stang ban yoi ya ka jingkui de haki teke jinya de sambla kan salong ka bakui pinum poi shu shaka pop kabaga jing mudur ban le pop kanum betcho ya pinamar pi yoi ya ka dur jongo belai haka Pinyoy ya ka dur jongo balay hau haba pi ramba pi asha rum chaneng pinam yoishu kano ka jing seniu pinyoy ya ka dur jongo balay haki namar balay pilas ngauto ladang ngale kom gene ki pop ngan penjao matya umensiam bakudo badon hapo jonga menda hagene ka jukka bamenda bon gikon ki penja umat ya umensiam bakuin ke pensau si ya umensiam bakuin ke pensnir dor ya ke jingdon jongo balai haki kane ka de ka jingma ka ba up bon gikon hagene ka juk ka ba menda ko himen ko bara na ko ban kendo juri pi vai to long ki bam mle ban pentre kam ya ka spiritual language spiritual language kadon bon ke benda ya ka ketin
kaba pensyong nongerim hakamen siam. Yaka tin kabangi kren kade bandon ke nongerim hala rumen siam bakui. Umen siam baku du deven keren lambajung yu jisula on kabanang yalam yepi sha yalam yepi hakmaki nong bisha umen siam unsa keren lambajung bi. Umen siam baku du na yepi kaktin badeven keren. Tiki kon sambla habap yalang sambla lada pilong ki kon ke bala sha yalam da umen siam bakuin lada long ki kon ki bangku ban pensosi bat penjau mat pinsastang ya kaktina yu. Pikran ya ka spiritual language ha ka jingya de samla jobi. Hadukat no bas motanat. Hadukat no kas motanat kung kata ka jingya lang samla. Kalong ka ba te iweya iway pa. Kalong ka ba ay bor but ya Christian iweya iway pa banang kindiyo yaki siya ka jinglong kuid. Haba pigi kini pa pisong lang haki hingga sem babas tang ban sneng krawi ki konjobi pinstang ban pintre kam ya kane ka spiritual language ya kane ka tin ka ba pinsong nongorim how men siam bakoi ya ke jingle jombi kalong ka spiritual language ya ki action jombi ya ke jingle jombi kan sa peni ya kane ka jingkui haba piyang hayemani haba pi ruai haba pi tuai ladang imdon kane ka dur jong men siam bakoi ngin stang banyai katbangi mon ngin yan ha ka yimaneru kumbangi shong ha ka theater ban paid film Henry haba ngilong ki kun basaya lam da kane ka bor jong men siam bakoi ngilong ki bari balai haba ngi duai rosary ngin omdon mano banong yepi dam ko siu habangi shimenda mas bakoi omdon mano banong yapi bang busiliang ya baro ki jingtot duai ribalai nama kaneka bor jung men sim bakoi kan stamban trekam hapojogi teladang indon kaneka jinglong jung men sim bakoi bak dur ka dal jung men sim bakoi ka kan sejia ngin sakele jingale kum ka jasabel Kumki jiu ki bakili ya ke jingli hau Jisu on pe ngalang upu bala wan hiang na baning ngalang wan na ubale baki kili ude ukun chogu Joseph Jisu on lada upa kring ya pi pimla men snotu kai ka bau Jisu la ong ki jiu pe hadu minda pimba dia mat yaka spiritual language Pimbat yang mahal yang mensiam bakui. Pimbat dong hapo ke jingelang juga mensiam bakui. Tap hadu upa ushaya pi ukring ya pi pimlaban syempang ya kane. Bale buon ki kon jang kane ka jukka ba menda kimbat syempang ya ka yukeris bakui. Nama kimbat sya yalade ban ya syayalam da mensiam bakui. Kimbat stang ban kursi utia ya umen siam bakui uba shong hapo jongki bala shong shap iapi pimbat penjanai ya ka dur jongo balai hapo jompi kaktino balai kas kranchai ka dar ubalai ula shong shap iapi ula ay ka dur the spiritual images kaya ka spiritual image kaya ka dur kaba kinja mensiam kalong kadur jongo balai spiritual language spiritual words spiritual image kine bago ni don kama ke jingim jongi bangin nam penjao mat ya mensiam bakui badon hapo jongi hakene ke jukka bamenda kai ka badang jia tangki ketin jongo bamen ketin jong ka Jezebel ketin jong ka perte jingle jong ka perte dur jong ka perte omde shu dur jong balai hangi baharo ki kon nadu ki kinna kalong shadu ki ramba ni yale shitam ban shansha yangi daka dur jong ka perte ki jingle jong ka perte ka ketin jong ka perte ko himmen ko para
utrai ukad wearing I vai pe vai lemba kan ke Eucharist bakui tolong ki kon ki ba ya le shitam ban pende mai ya kan ke jinction shap hapo jongi dau men siam bakui pende mai biang ya ka dur jongo balai pende mai biang ya ka tin jongo balai pende mai biang ya ka jingi bi jongo balai ha ka jingim jongi ladangim pende mai da ka ne ka bo jongo balai uksud un penjod yangi da ka dur jongo da ka jingi bi jongo da ka jinglong jongo da ka tin jongo da ka jingle jongo rai mapi pikwa ban imkumno ha ka ne ka jingim ka ba shipor ha ka parte rai mapi pikwa ban penjao mat ya umen siam bakui ne pikwa ban pen kaben ya umen siam bakui pikwa ban pen kaben ya ubalai ne pikwa ban penjao umat ya ubalai pikwa ban pen kaben ya jisu ne pikwa ban penjao umat ya jisu pikikon pikikina juba pikikon samla juba pikilonggo me longgo pa juba ya jisu ba utrai unkar ko khardo yangi duai haga jing char haga mensi Kodai Jisu ni snongo yame ni yame ni ko abandon ka dur jame mela shansha yangi da ka dur jame da ka jing don jame men siam bakui ya pendim mai ha po jame ya ka dur jame bangin dup long ki kol kumame enya ro ya utrai Jesus Christ Amen.